Hi, welcome back to Itaka Studio. Dobrodošli vi nama ponovo u Itaka Studio na još jedan kratak čas engleskog jezika. Danas ćemo se pozabaviti jezikom, rečima, frazama, izrazima koje će vam biti potrebne kada se nađete na carini. Dakle, danas smo at the customs. U prethodnim lekcijama smo putovali, a evo sada smo i doputovali. I opet nam treba naš engleski za svaku situaciju. Pa ćemo da pogledamo lekciju 29 u udžbeniku koja se nalazi na 110. do 113. stranice. Za vas koji biste knjigu eventualno poručili, molim vas da se javite na 062 8950 pozovite ili pak pošaljite poruku sa vašim ličnim podacima i adresom, pa ćemo biti u komunikaciji oko toga kako doći do knjige. Knjiga košta inače 2000 dinara, što iznosi $20 ili 17 eura. Ok, hajde sada da zamislimo da smo stigli tamo kuda smo krenuli i nalazimo se na carini. Osnovne reči koje treba da znate su customs, tako, customs je sama carina, sa s na kraju, customs. Customs officer vam je službenik carinih, je li tako, gospođe ili gospodin koji tamo rade. Declare je pak prijaviti. Znate, one dve kolone koje se uvek ukažu kada napuštate bescarinsku zonu, piše nothing to declare, ništa za prijaviti, da obično svi idemo, ili pak to declare, prijaviti. Immigration je, dakle, imigraciono, immigration officer je opet ovaj službenik, to je policajac koji radi na imigracionom, i border control vam je carinska kontrola, dakle, ona granična kontrola. Dakle, to su neki onako osnovni pojmovi, a hajde sada da uronimo u samu tu situaciju prolaska kroz carinu, koja nekada ume da bude malo stresna. Dakle, ja ću vam se potruditi, za vas koji već knjigu imate, da pročitam sve što je navedeno u lekciji. Ne zamerite ako idem nešto brže zbog potrebe da ovaj video ne traje previše dugo. Dakle, čitam pitanja koja možete čuti na carini od službenika, a potom čitam vaš potencijalni odgovor, najubečeniji odgovor, je li tako? Dakle, prvo pitanje sa kojim vas oni dočekuje, can I have your passport, please? Mogu li da dobijem vaš pasoš? Na što vi naravno kažete yes. Here you are ili here you go. I jedno i drugo znači da, izvolite. Službenik vas može pitati i where are you flying in from? Odakle nam dolazite, dakle odakle letite. A vi recimo kažete I'm flying from Serbia, Europe. Letim iz Srbije, iz Evrope. Are you traveling alone? Da li putujete sami? Yes, I am. I'm traveling alone. Ili pak no, I'm not. I'm traveling with my partner, with my wife, i koja je već tu sa vama. What is the purpose of your trip? Veoma često pitanje. What's the purpose? Purpose vam je cilj. Dakle, koja je svrha vaše putovanja? Zašto ste ovde? Vi možete tu odgovoriti naravno različite stvari, ali hajde da kažemo I come to visit my son. Dolazim u posetu sinu. I am here on vacation. Ovde sam na odmoru. I'm here for business. I tako dalje. On business, ja se izvinjam. I'm here for pleasure, gledam u primer. I'm here for pleasure, kao tu sam iz zadovoljstva, ili I'm here on business, tu sam poslovno. Dakle, jasno vam je, tu morate sami, jel da, formulisati svoj razlog putovanja. Have you ever visited the United States of America? Recimo, može vas pitati službenik, da li ste ikada do sada bili? Have you ever visited America? Da li ste je bili? I vi možete reći, yes, I was here last year. Ne znam, bio sam ovde prošle godine. Ili no, I have never been here before. I have never visited America. No, this is my first time. Ne, ovo je moj prvi put. Ili yes, I was here twice already. Sve oni to već vide u računaru o vama, ali svejedno pitaju. Where will you be staying? Bitno pitanje. Where will you be staying? Gde ćete boraviti? Gde ćete odsedati? Tu uvek imajte spreman odgovor. I will be staying, pa sad, na primjer, with my sister in San Francisco. I will be staying at the Hilton Hotel. I will be staying, dakle, ne morate navesti baš tačnu adresu, ali znati gde odsedate je jako, jako bitno.
Can I see your hotel reservation? Ponekad će vas pitati službenik, mogu li da vidim to bukiranje, rezervaciju vašeg hotela. What is the duration of your stay? What is the duration of your stay? Koliko će trajati vaš boravak? Dakle, stay vam je boravak, kao i boraviti, a duration vam je trajanje. What's the duration of your stay? Pita vas službenik, a vi kažete I will be here for 2 weeks. Biću ovde 2 nedelje. I will be here for 5 days. I'm staying for 3 weeks. Ostajem ovde 3 nedelje. How long do you intend to stay je još jedna od verzija ovog istog pitanja. How long, koliko dugo, do you intend to stay? Koliko dugo nameravate ostati? A vi onda možete reći I'll be staying, isti odgovor, tako? I'll be staying 1 month, I'll be staying for 2 weeks. I intend to stay, nameravam ostati. I intend to stay for 2 weeks. How much cash are you carrying? Škakljivo pitanje, koliko keša nosite? I vi možete reći I have $1,000 on me. Neobično je, oni kažu on me, kao sa mnom, jel? I have €500 cash on me. What do you do? Eventualno nekada, kada se razgovor, ne daj Bože, oduži sa carinikom, eventualno mogu da postavim pitanje koje bi se ticalo, recimo, vaše profesije, čime se bavite, šta radite. What is your occupation? What do you do? Naravno, vi budete spremni da odgovorite sa odgovorom koji je za vas, je li tako, aktualan. I am, pa sad šta? I am a student at Belgrade University. I am retired, u penziji sam. I tako dalje. I work in education. Radim u prosveti. Do you have health insurance? Bitno pitanje. Do you have any form of health insurance? Imate li ikakvo zdravstveno osiguranje? Health insurance, preporuka, posebno ako putujete u Ameriku, dakle neka vrsta zdravstvenog osiguranja. Yes, I do, kažete vi, ili pak no, I don't. Yes, I do. Would you like to see my insurance policy? Da, imam. Da li biste želeli da pogledate moju polisu osiguranja? Do you have anything to declare? Imate li šta za prijaviti? I onda naravno odgovor no. I have nothing to declare. Nemam ništa za prijaviti. Ili pak I don't have anything to declare. Nemam ništa da prijavim. U slučaju da ulazite u Ameriku, uzet će vam i one otiske prstiju, sigurno sam da ste već to doživeli. Tu službenik uvek izgovara iste rečenice koje verovatno ne morate ni razumeti, znaćete šta treba da radite, ali evo da ih čujete da biste se osjećali malo sigurnije i bolje sledeći put kad se nađete u toj situaciji. Put the fingers of your right hand on the screen there. Stavite prste vaše desne ruke na ekran tamo. Now left hand, please. Put your right thumb here, please. Stavite desni palac ovde. Put your left thumb here for me, please. Stavite sad levi. Now I need you to look at the camera. A sada potrebno mi je da pogledate u kameru. Welcome to the United States. Nadam se ćete čuti tu rečenicu. Welcome to the United States and enjoy your stay. Dobrodošli u Ameriku i uživajte u svom boravku. Vaš odgovor je na to samo thank you, thanks, thank you very much. Dodatna neka bezbednosna pitanja koja, ne daj Bože, mogu da dođu na dnevni red su Did you pack your bags yourself? Da li ste sami pakovali svoj prtljag? Apsolutno uvek odgovor je yes. Yes, I did. Što vam je naravno i topao savjet da uvek pakujete svoje stvari, da znate šta nosite. Zatim, has your luggage been in your possession at all times? Da li je u svakom trenutku, da li je vaš prtljag bio pod vašom kontrolom? Niste ga ispuštali iz vida, tako? Uvek kažete yes. Yes. Have you left your luggage unintended? Jeste li ostavili prtljag bez nadzora? Unintended vam je bez nadzora. At any time, tu naravno kažete no, nisam. Has anyone given you anything to carry on the flight? Da li vam je iko dao nešto da unesete na let? Tu opet naravno kažete no. Ok, jasno vam je da za
Za neki od nas je i dalje potrebna viza kada putujemo za Ameriku, Kanadu, Australiju i tako dalje. Za neki od nas pak ne, zavisi u kojoj državici trenutno sedimo, ali nije bitno. Mislim da svejedno može da bude od koristi da čujete i naredni deo lekcije ili ga pak preskočite ako vam ne treba viza. Dakle, viza, čuvena viza, naravno i tako se i kaže, viza. You need a valid visa to enter the United States of America. Potrebna vam je validna važeća viza za ulazak u Ameriku. Dakle, vi imate valid visa kao validna, dobra i non-valid. Non-valid viza je neka viza koja ne važi više, istekla je ili je nevažeća iz nekog drugog razloga. Postoje različiti tipovi viza, naravno tourist viza, turistička, visitors viza, to vam isto turistička, posetilačka. Naprimer, kažete vi I am on a tourist visa, dakle oni kažu on a visa, na vizi, jel tako? Non-immigrant visa, što često iskraćuju u NIV, non-immigrant visa, viza koja nije useljenička, to su ove studentske, turističke i ostale, i pak imate immigrant visa, koja vam je imigraciona, dakle ova useljenička viza, pardon. Dakle, imate zatim multiple entry visa, to je ono što sad većina naših sugrađana dobija, multiple entry visa za više ulazaka. I was granted a multiple entry visa, data mi je viza za više ulazaka. Kad hoćete kažete izdali su mi vizu, data mi je viza i tako dalje, znači možete kažete I granted a visa, I got a visa, dobio sam vizu, my visa was issued, dakle zapamtite tu reč issue, stalno ćete vidjeti, jel tako, i na pasoš, otvorite svoj pasoš, vidjet ćete da piše issued, kada je izdat, jel da? Dakle, issue visa ili grant a visa je izdat ili dati vizu. Apply for a visa znači aplicirati, zapravo tražiti vizu. Visa application vam je prijava za vizu. Dakle, vi možete kažete I applied for a tourist visa in Belgrade, Serbia, and I was granted a visitor's visa. That's multiple entry visa and it's valid for the next 5 years. Ok, submit an application je predati aplikaciju, to je prijavu za vizu. Mogu vas pitati where did you submit your visa application, gde ste predali prijavu za vizu, a vi kažete I submitted my visa application in, pa navedete grad i državu. Deny a visa, ne daj Bože, dakle kada je viza odbijena, refuse visa takođe. Dakle, odbijen zahtev za vizu. My visa was denied. Odbijena mi je viza, zahtev za vizu. Visa valid until, da, to morate znati, znači uvijek piše valid until, važi do, your visa is valid until June 2020, vaša viza važi do juna 2020. Visa expires, ističe, your visa expires in June 2020, vaša viza ističe u junu 2020. Dakle, imate issue date, datum kada je nešto izdato, neki dokument, pasoš ili viza, i imate expiration date, što vam je datum do kog nešto, datum isticanja. Tako. Ako ima potrebe, dok boravite u inostranstvu, možete i da extend a visa. Extend a visa bi bilo produžiti vizu. You will not be able to extend your visa in the United States of America. Nećete biti u stanju da produžite vizu dok ste u Americi. Ok, ovo vam je bila lekcija 29, naslovljena At the Customs, u mom udžbeniku, priručniku engleski za svaku situaciju. Nadam se da je bilo korisno, jer svako od nas se ponekad nađe na carini i potrebno je da komunicira. Naravno, u ovom udžbeniku imate drugih veoma životnih situacija, pa izvolite, poručite udžbenik, učite svakodnevno, redovno, uporno i nadam se u kombinaciji sa ovim video lekcijama uspećete da ostvarite potreban pomak i ohrabrit ćete se u upotrebi engleskog jezika u tim svakodnevnim, tako bitnim životnim situacijama. Verujte mi, to je jedan proces koji morate proći, nije lagan u početku, ali je vrlo moguće uspešno njime ovladati. Ostanite deo ove naše male zajednice koja se formirala na kanalu ITAKA Studija. Redovno nas pratite, lajkujte videa ako su vam prijali, ako su vam bili korisni, poručujte knjige, pišite mi, moj email je boana.bastadamjanović, sve malim slovom, sve jedna reč, @gmail.com. Rado čujem vaše sugestije, savete, pitanja
i tako dalje. Hvala vam najlepše na pažnji. Thanks so much for being here and I'll talk to you soon. Bye bye.